Ne ошону? Сүйлөшөйм Жолуш капитан. Kamerayı tart. Kişike kısmı gene. Svet. Işığı açın, çalıştırın. Çalıştır. Jeneratörü çalıştır. Sen tartıvarsın. Ne, batmaytasın mı? Geleme, çeçineyin. Mutlarla vermezsen mutlarla. Ses geliyor, tamam korkma. Ses geliyor, oley konuşuyor. Çocuk. Hayır. Hadi çık. Korkma oğlum, korkma. Al şunu. Korkma yavrum oğlum. Korkma alıyor seni oğlum. Ağlama oğlum geldik. Kardeş. Su vermeyeceğiz. Sessiz. Ses yapmayın. Ambulans. Işığı niye kapattınız? Geliyor, çıkardık. Ambulans hazırlayın. Ambulans. Maşallah. Allah Orada 6 gün. Allahu Ekber. Ambulans geldi mi? Geliyor abi. 11 fevralga түнкү саат 23:30 кагарат ыкчам маалымат билдире турган болсо, бул каршылардагы 3-чү тирүү жаранды таап, ушул завалдын астынан таап чыгышты. 2016-жылы төрөлгөн 7 жашар Али Айчечек деген баланы ушул жерден тирүү таап чыкты. Тилекке каршы апасы жана агасы Мустафа деген агасы каза болуп калган, анын жансыз денелери ушул завалдын астынан чыгарылды. Баяндаган подполковник Жолдошбаев.